Assam survey Survey 2021. Siguro na yun yung post. Penpra. Ini penpra yun. Penpra. Right. Kani kamde ka jaka juga Assam. Kamde benle jubor justi. Hari lejong Kat Bamon. Hari lejong Kat Bamon. Hari lejong Kat Bamon. Hot back. Kenduk ki swa. Long ekcat untuk Wa bade be eksak tempor. tahun ini macam catatan nak gini ya. Ekcat dia pok ni. Nak cross itu ah. Cross di sini. Tolong saya pergi tu korak itu. Oh, dah. Kamu gani share di chitni chini de dil alim ni lihat chitni chini. Assam. Lihat macam kah tu lah dah kuat kah? Lihat macam kah ni? Kalau dia macam ni dah. Ha? Kita ni jika pat kita biang ya. Komplek dah. Mo, semua. Oh, hatai ke biang? Hatai ke biang? Biang. Ini nama biang ni. Ini dengan biang. Coi uut. Merotek di jam sosial media ni. Lapun situ. Gaji kita. Alat itu alat. Ngimsyak dalai ro bau ni pos yang ni nak ke Assam. Aku kena. Oh, cat luar. Oh, yang teruk. Dalam ni dah. तो आई एम संतोष कसारी तो आई एम फ्रॉम बोरो ट्राइब्स ना और आई एम फ्रॉम बखलापरा तो बखलापरा गांव का सभी लोग मेघालय में रहना चाहते हैं सम लोग ना some are people are want to stay in Assam and maximum people are stay in Meghalaya but this time ना यह समय में असम से बखलापरा गांव में पोस्ट ना असम से 2021 एंड 2022 सर्वे के लिए पोस्ट इधर हम लोग का पुट किया हम लोग मेरा तरफ से क्वेश्चन है बखलापरा पहले से ही मेघालय में है अभी भी मेघालय में है लेकिन कैसे हम लोग का इधर ना पोस्ट पुट किया है मेरा क्वेश्चन यही है क्योंकि हम लोग तो मेघालय में से ही है इसलिए हम सरकार से हम रिक्वेस्ट करता है बखलापरा गांव का सभी लोग सभी आदमी हर पीपल वांट टू स्टे इन मेघालय सो असम से किस लिए इधर पोस्ट क्रिएट किया हम ये बोलना चाहते हैं क्योंकि हम आज नहीं थोड़ा दिन के बाद जो पोस्ट असम से पुता हुआ है हम लोग का इधर उसको हम विल ब्लॉक ना ये बात करना चाहिए क्योंकि हम लोग मेघालय का है पहले से ही मेघालय का है अभी भी मेघालय के है इसलिए हम ये बात कहना चाहता है कि हिंदी बोलसबी में हिंदी सिनेमा में एक बात है टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है लेकिन जमीन देने का नहीं जमीन लेने का है थैंक यू Kajing kentur pot bat sedang pen ibor daka Assam klem buram shu e kajingkran penbej hapadang ki artli ki sarkar jilla kala sedang biang nakasnong Bachlapara Jirang constituency Ribhoi district ka kunhun jong ka Ribhoi Youth Federation Western Zone hapo kajingilam uba active pator
Presiden Baruba Roning Wells Singkli, General Secretary Kilahir Syaki Benta Katega Snong, Halor ke Jingyo Kubor Baka Asam Kelawan Si Sendon Dau Maupur Jongka, Haki Benta Jongka Snong Bakhla Para, Kababaro Kitip Syai Kedar, Bagi Tei Kijaka Kitei Kibahap Syaka Meghalaya. Laput tenrai bet ikite ki mauput daka RBYF bat ki nongsong snong ban penpau saka Sarkar Assam bakite ki jaka kamdei setia kohok nongkenti jongka bat kumjuru ban pensau saka Sarkar Meghalaya kabating ya jingle donbor jongka Assam. To hagbedei banyi kum ka seng RBF Western Zone mentakasi layo banwan jurip halor ki benta ba ka Assam hakine ki khap bodar nadu umsyur teter syadur ni bari balak hawa syadu bakla para ngilayo banwan jurip mentagasi habaidei ba kejing put jong ka Assam hakine ki area te Denmark kata kadau ngina kalian kum kaseng RBL Western Zone yang bense banwan hi daga jong ka khmat banun pej ya kene ka jaka tingilap sisa ba ka Assam kala le ya kene ka kam ba kala si ya kene ki moput ke jongka namar ba hagjing isya ka Assam kampat dai bansi ya menta ya una maput namar balai namar ba ka jing penbe kalanti ha ka jing penbe kadang don dan dai balai pat ka Assam ka wansi menta ya kini kipus de Denmark kata kadau ngina kalian ka seng ngim bense ban one year cha spot ban condemn ya kene ka jingle jong ka Assam ha bidai ba kene ka jing si jong ka Assam ya kini kipus kumno kala ban pensisya namar ba ka Sarkar India kampat pas jauh ne uput usam balik ka Sarkar Assam menta kalawan bersih ya kini pus te Denmark kata kadau ngina kalian kaseng nginom alat baka Assam ko onsi ya kini pus te Denmark kata kadau ngila walian resmi ngila rat ya kini pus lasang tangi keturu ya ka kemen Meghalaya balik ka alat ya ka Assam ba onsi ya ni pus namar kata nak jing pendek te Denmark kata kadau ngina kalian kum kaseng nginom alat dalilairu ba kan di jing seput jo Assam bakan long ya menta ai daka Assam Meghalaya kinsi ya put onda ba kapor kejing pembek kalabiang te Denmark tak tahu ngakan tujur ya ka Sarkar Assam ba kan le banweng no mardor ya kita gipus kenang ba nagaliang jong kisnong besong ha bodar kumut kila ban decide na ka menta ka jingbit jingbiang jong ka bodar hi brokawe Nagaliang jongi ngidon mentakasi hapo kan ga sinong jongka para umsuru teter melang jongka RBF Western Zone hadin bengi layo ya kajing komplain na ki nongsong sinong sene ngidap syar kajing sosi hakabaka Sarkar Assam kala le jupor justi gini nongsong sinong claim da pesu egi kendung ip kaba kini ki tresnong hangne kidon katkum kajing kwa ka jongki tingin ang kaliang jongi ngipin i bang ngim support ya ka Sarkar Assam halor jong gane kajing le matla ka jongka namar kata kum ginong elam klam da penslam ngila hiar mentakasi bat ngila lap sisa kum ba kipai ba kila ujor sangi kaseng ba kila don gini kijing si tap put jong ka Sarkar Assam kaba lalong sya kaba palat namar kata nagaliang jong ngi kum kaseng ngila sim ya gawai garai bat kata kalong ban penpai gini ki put ki baki kila sa kum gadak jong gijing persya iya ka Sarkar Assam te nagaliang jong ka RBF Western Zone kan yai don ringkat bat kinong sinong nation bat shinshi nagaliang ka NGO ka RBF nginom island bahkan yai sa Assam bat naka Assam ro shinshi nagaliang jong nginom shin আমাৰ ইয়াতে উমচুৰু গাঁৱত যিবিলাক এৰি অসমৰ পৰা মনে মনে আহি অসম চাৰ্ভে বুলি 21-22 এনেকুৱা লিখিয়ে যি টিলাৰ পুতিছে এইটো মনে মনে পুতিছে আমাৰ উমচুৰ গাঁৱৰ মানুহ নাজানে এইটো মনে মনে পুতাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱত আগত আমি মিটিং কৰিছে সকলোৱে সাইন দিছে আমাৰ 180 ঘৰ মানুহে সাইন কৰিছে মেঘালয়ত থাকিম বুলি ৰাজাৰ লগত আমাৰ ৰাইজে মিটিঙত পুৰা ডিক্লাৰ হৈছে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'ব খোজো Thank you.